karasangol cumay na iliulu ni Bingram Bolen sanora turangan ni Bunundina turangan tanga dina sare na laman non tumanua na walim sa kita bagay na matani gua kita bagay rachigo na bula binaka tawa bini binaka ni rachigo tali matanda ni chigan gua era mai bulu tulwira imera lesuna na manuara sangka imbasi ka tali mandai era dambeta na laman ni banua kira kenanga kilo era towira kenauda era susua membaleta na dada ni padam berarama na dina ni bono boturau na lawa sabarun dambe merodi ngoma na turang beokan na boleh Tumandan dapat susau na boleh sandam benadina kinalawa sabab ni benakan sa tinggo menamati ni tu kena benua kena lut sakri do saba tinggo yani na turangan ni benua na turangan na lawa na boleh era chigo nanda boleh tuku na ilalakai era na media sa taur chone tuku tambaki chigo na nonda pepa rawili ka talanga na nonda onera tumay na besebiti kena besay bura-bura o na dini puno boturang o sebo dumanda na baso sau ni sau dumay na dina ena puno sebo le tutu kumay na media ni nondolotu eslevit kirutuma era satu toratyon ay tamango kanambiu en nonda website ni mataka esa na reda na bura-bura le tutu ko ni bata beraramango era to sa chungolom rara etal smeli era tu na toratyo na itutu ken sara ni songo dai kan ambiwa na website me redo bura-bura na bala berarama na matani gua salo mai ni law baturanga mai sebo nanda bui kinalali na non rambulan na bombule Kristo era ibota mati nom ni lutu kay togarua ni mawe ni apa rasalo ko boti na non italai enda badam bertali chongo na rarama na bonora ko nararama ka kau tamayo Yesu Kristo yau nararama ke bura-bura takenanda bui sau budi ciuga merongoda bole buna bunora andomo ni lali kena bambauta era sangole chumaitina karliutang mai nei liuli was kora wasaibo kira bito kani baital tala daponua kena ira nei baba koslo tu yalondina be matalo tu keda sara era salo mai na bambauta na matani kuah pero kau tamay na dina kawangan na bono sa ibo enalo manitul na bula rambole matikina e bunga daw bengarabing bole na itoka niya na buli turanga nadada ni kaulotu na rambole na mataga na singaton ragi na tau ni uda sa ilaw-lawan renre ikena bana numitale ora ele suwa talemanda na raramay Yesu Kristo daindayan da sarayda isa lius talemaya ng domo ni dabuy kinandom ni lali do talaman don da baso sao da kinda mga chigo na vina na raramay Yesu ana bono baturang o sebo anda be guruma chongo na tulus sa bulgan duwa na be matalo tu keda sara kachiko enolomania sanora na ireray ni dua bata ni Yangoy Kristo kanda may budo batakir na songo bimbingo kana bunaw tagi na itugu-tugu ni rarama kana ibuan dinandina na dina sa dambe matanda ni kuwa pero lago may na nonra buambau bata tunanduin-dui biar sa dua bata bebaka ni Yangoy Kristo Wasau cuma dari saya aku main dina. Ibu nobo turang osebo. Rasa tu matanda na iliulu ni waswas osebo. Turang ni benua. Tu kau tu cuma na dina go. Ena loma ni rarango. Ena songom bibi ni kena mai bawra dina. Ena loma ni sanora. Tauri bai tu ciu na
Dapat berarama karena tu nabi utan untuk beli bola lutu na website berega pura-pura. Na ital talangasi iwas Cebu era sa kuto may ko na dina para murim may nabuli tala kana ba roro tagi inalip para may Jesu Kristo andaray na po ang buta na musota kinangon rin ni Bengarabi na walip so chigo di sa linggo minadina ni monobotura ko Cebu na walip Santa Benedina ki Cebu do talaman don dapat susaw na walip ni talangasi kem do na mo ni tala do sabi ko sumay na matani ko Ano tiu buat turanga, mana turang na tuh nabi tilem. Karena minggu rumah gemain di Kaltala. Karena telah temai di dalam bibi, ikan suka main di negeri lagi. Dan mata-mata di nona balik nak keluar. Doon ang tapos isaw, nawabali mo na ang anak ko. Nalikan na ng kubis na babi mo, ilili mo ba din ko, pagkaroto, ito na wakako na muna ko turang raki, samay-samay na lina, isa tirin ko na, ngayon tabi-tali na tabi-tabi, and na watulo, and na sabi mawi. Koni vei talevi, ka talevi ke mami talakina, nandala ni bunua mo turang ora. Kaya na vindela ni amu, kaya na vei abusa, loma ni kaya na vei tikina, era sanda beno no muni serau, na turang ambale ni me bunua. Turanga ni vei abusa, na turanga ni vei ngali, vei toka-toka, sanda me matamuni na ibaba ko solotu na lewe ni banua mga turanga. Igi me misabang jinatakan ni uni satui ka turanga ni me banua. Tolu na bulan ni me milago turumatiko na bulan vi korean tua. Sa turuma na dina ibata kila-kila ni no munimbula na klo. Na ibata kila-kila kay Jesu Kristo na rarama kay pura-pura. Na iba kila-kila ni nomo ni bosa. Na iba kila-kila talaga. Ni bango le membale tira tamata bauta oi ke mundo na rarama kay pura-pura. Ki me miraida no duru na dina na be korro ki me msaraida. No nomo ni duru mo tui ma Jerusalemi. Era te buka no na isulu. Era kaila na marau. Era dhakaba na kana mangiti. Era ia na kana Bengarabi. Mera baga yotaka ni ko ni satui ka turanga ni non rebusa. Non rabe korea dundua. Non rabe bubale non rambula ya dundua. Sandua tali ndina be kemame ni me miraida no loma ni bula tolu. Kana rai me miraida ni ko ni ba turanga tagi. O ni sau baga na kana be korea dundua.